korte tumpan ka chopha pot alang le tumphana kero pilo adun thu pining we lada kaching room alam the ke nilihin penjai pon po pining we lada akhoi pota ps along nilitum lada committee senglo ps committee asa nu tin phasta me lada pining we ar pu pi pon lo dak claim ji tum alang le tum duk kruk pen chapa duk pon po busini tum ka do we sisi penta ning thelo lasi Winning way la bangso HSDF Regional Political Party ko piposi ke seng nang kongma lake ilitum ka do ka wera chini aposi winning way la bangso party ke seng ke lake ning we pen ke cheng non MLA election la pen ke mones ke wangji mission 2027 ilitum asar ning je bom lo mission 2027 la bangso hut ke ilitum Nilip area ke Jepang tang kring pen song du nang labang so ning kan ilitum MBC palong nun vek nang ji apen MBC pahai vek nang ji la pen ke ake hai rajes tu so tuning alo ma son son election la dake Nilip area pen ke ilitum ka do wera chini APSLC ke hai ketlo bo ka do wera chini athe ko pi basi ke rem den nang litum ka do wera chini lo election rem det panarang li ko pilo ke claim alang like election rem det per masi hemani jok thek kado weda them long lo lam tha difu bahari hemni jok si chikim HSDF Regional Political Party ko piposi ke seng nang kongma lake ilitum ka do ka weda chini aposi winning way la bangso party ke seng ke lake ning we ben ke cheng non MLA election la pen ke mones ke wangji mission 2027 ilitum asar ning je bom lo mission 2027 labang so hut ke ilitum Nilip area ke Jepang tang kring pen song du nang labang so ning kan ilitum MBC palong nun vek nang ji apen MBC pahai vek nang ji la pen ke ake hai rajes tu so election lada ke Nilip area pen ke ilitum ka do wera chini APSLC ke hai ketlo bo ka do wera chini athe ko pi basi ke rem den nang litum ka do wera chini lo election rem det panarang li ko pilo ke claim alang like election rem det per masi hemani jok thek kado weda them long lo lam tha difu bahari hemni jok si chikim la pen ke adun thu ke la pen ka prek ka party sun ta me lo BJP atum ningkan ko ane ingni elo sitame Nilip hawar phat EM minut anta nang pidek the MEC nu do lake akhai pu bitrong pi bang public atungi po lang lipang ke 200 rupees MEC busi pu badu kisung hektik lapen ke pane accident punon ajat punon poisa rang le phan ke rap chang amlo bote pharuhini ba riti ho pidu hang do de gari jang thu hem che bang nai to ye bidi pharuhini bai thonai lo dun lasi alang lita ilitum kado be rong so alang le phaning the thai be BJP sarkar long ta lapen ke ka hai CM stame tuliram rong hang long stame ilitum akaprek ka phan ilitum ning the dun thai be alang li develop amen be masi develop be masi public aphan pa lulab lo la pen ke congress alo hata me ko ane aprang ha hon alo lata hala kro rong karvari si anda la thek the lo lata ko ane ka hang dun ko ane ka hang anda la thek the lo SDC ho system me hem pregamen pe ko ane li tum karbhiyan aphan ko ane running tour alo ko ane bachitu bachi that alo karbhiyan ko ane thegolong lo lasin non ilitum HSDF Regional Political Party ke mangke ilitum ladak Nilip hoi pensa me nilitum candidate biompo pahai vegji la penalang litum nilitum phan EM nang pi vegji la pen EM che palong dun vegji la pen ke rong kadok ka wesa me ke claim ke dam nang ji la pen ansa me nilitum chelang dun ji pusi nilitum kado we phansta me pachini lo media hoi pe non mat ke nilitum phan central pe na pachini nila ke jongpon do lo ne avelang nes tame non manili tumpan candidate amen la pen kado we pchini lang stame mission 2027 nil tum akemang bisek kemang mission 2027 MEC hot ke nil tum Nilip pen chapahai vaccine nil tum adak MEC chapahai det pen nil tum EM palongun vegi asini tum akemang pan ni thedo na tum la SSD political party pen nil non du MLA election ho kon back long vote long ki pulai tum ning che thedo nile tum ning thek long nile tum so dak rong
ajibi tum long stame lapen ke nitum pinangan visit dam lo lapen nitum howang cho hang dam lab lo ya tum rong mi kar phan mane angke join ning hang dam phan puni tum howang cho nam lab lo lasika do westame ning rong pro rengma dum ta ning rong pro lapen ke adebasi kurwa tumanta aning rong pro lapen ke dak thengar kosari man karbi hiya nang bong kaddo ko beta me mili juli pen le kam klem nang kaddo ko beta ning rong pro lasini tum prap jin pen no la so dak mass joining biji la so se nang le tum kaddo ko beta me armu chingrum theklong ko প্ৰথমতে মই মিডিয়া সকলক ধন্যবাদ দিছো মানে আমি মাতাৰ মতে আহি আমাৰ প্ৰেছ মিট কৰা বিষয়টো এটোৱে হ'ল যোৱা ইলেকশ্যন আমাৰ আমি এপিএছএলচিৰ লগত আছিলোঁ কিন্তু এপিএছএলচিৰ কাহিনীকেইটা গোটেই গম পালোঁ যে এইটো অকল ট্ৰাইবেলহে এপিএছএলচি বোলা পাৰ্টিটো খেলিব কিন্তু ইয়াত নন ট্ৰাইবেলৰ একো চান্স নথকা নিচিনা দেখিছোঁ কিন্তু আমি কাৰ্বি আংলঙত যিমান বসবাস কৰোঁ আমাৰ অসমীয়া আদিবাসী চিয়াম হওক ৰেংমা হওক তাৰপিছত আপোনাৰ নন ট্ৰাইবেলৰ ফালে ক'লে মুছলিম তাৰপিছত বিহাৰী বেংগলী গোটেইখিনি আমি একেই লগত মিলি পেলাই এইবাৰ HSDF পাৰ্টিতহে কাম কৰিম বুলি আমি আজি নিলিপৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কমিটিৰ হৈ জনাইছোঁ তাৰপিছত যোৱা 10 বছৰমান হৈ গ'ল বিজেপিয়ে শাসন কৰা কিন্তু আমাৰ নিলিপত কিয় ইএম এটা আনিব পৰা নাই তাৰপিছত কিয় ডেভেলপ কৰে আমাৰ গোটেইখিনি নিলিপৰ মানুহখিনিক মিছামিছি এনেকুৱা মানে দেখাই পেলাই জিকি আছে বাৰে কিন্তু তাৰপিছত আকৌ এটা হ'ল কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ শাসন কৰিলে ইএমও আনিব নোৱাৰে তাৰপিছত ডেভেলপো আনিব নোৱাৰে কাৰাপশ্যন এনেকুৱা হৈ আমাৰ নিলিপটো মানে একদম পিছপৰা কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত আমাৰ পিছপৰাৰ সমষ্টি হ'ল কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো হ'ল নিলিপ সেইটো কাৰণে আমি এইবাৰ যিমান পাৰোঁ আমাৰ গোটেই জাতি জনজাতি মিলি HSDFক জিকাবলৈ বুলি আমি জিকাই দিম বুলি আমি মতামত কৰি এই প্ৰেছ মিটখন বহিলোঁ Nilip tum pini media korte tumhan kichu hanga thegi lapu ekhala aprangsi pinangwe press meet kidu nang ko thega akhoi puta apias ke seng pinangwe ilutem cheng tanglo alang tumhan pini pen HSDF ke pangtang ji phansi arpu pekteganglo CC hoiben asi dak unan nilip party HSDF ke pangtang ji phanili tum cheng tanglo lasi kenam tang 2001 pen nei ningkan kep ningkan krip hone dulo le tum dak niliphan EM sitame council sor tame nang lang krang son nang pekpe apen naka prek develop hin ke ison soniwalo sitame unsuccessful ang sila unsuccessful pu thege dakinang ji do karenda along pen ge lelo along pen le langs tame JJM malang along pen ge dolo along pon ki avi la hais tame problem do lang nili tum nili long asi nili tum pipot ma bute press mate ki do nang ko thege la pui khalo pipot ma bute non ke bang ji HSDF ki pangtang ki pangtang ji thege nili tum only carbia vote pen le nili tum only carbi pen le nili tum ki khela nang choji lason kali ile tum bihari bengali apen marori apar se adivasi karbis and lapen siam apar se me thengal kosari apen dola la sinili tum combinement sili tum non du election khela ji pansi chisik tanglo MLA election lapen MEC election tame ki haji pansi nili tum pinong we press meet hoi pens tame pachi thang tanglo